laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Siɓɓe julɓe tedduɓe ka radio laawol kisal ɗo hiire jannala to ɗo e jam ɓe ngorone foppuno e jam ton. Alhamdulillah minen kadi gaɗo men e jam Allah ran fof moɗon heɗon e jam. Naam siɓɓe julɓe tedduɓe haray leero on puuɗike moƴƴano kono no nanirɗen noon no sasen makiri noon haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓɓe baraji ɗin kamɓe kadi nandirɗen noon ɓe déplace to ɓe yaha ka karamokoɓe ɓen en nani ɓe naka ka ley ndiyan ɗo en nani ɓe nodda ɗo moto taxi kadi donc haɗa ɓe majji kadi ha soɓe ɗum ɗo fof tawa ko yanganagol dina kan haray Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude waɗana ɓe joddi ndin aljanna soɓe si kamɓe ɓe amali ɗum ɗo fof enen jooɗi ɓe habbi ɓen wota en amo enen kadi sabuna ɗiɗo piiji fof kono aljanna on heɓoro woni haray ko ɗum ɗon haray ɗen toraniɓe du'a kamɓe kadi fota ko wona seeɗa sabuna kurkanagol dina kan na ko hoyi surtout ka meɗen kikiɗe o ndungu ɗo kadi haray piiji ɗi na ko hoyi hay seeɗa haray ɗen weltaniɓe en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah weltanoɓe yoɓaɓe ko ɓuuri moƴƴude on fof kadi ɗon weltana haray ko saɗi mon ko toolimo ko ɗon kadi joni haray ɗen habbi ha ɓe hewtoya ka ustasiɓe inchallahu hara ɓe ustasiɓe waɗana en ɗo bere wo ko Allah newnaniɓe ɓay jemmi seeɗa eɗen andi hande ko juma haray buyno iɓi golle haray no ronki kono en andu kadi do haray ko aduna on e lahara on fof kadi woni ko ɗaɓɓete ɓayno woodi daratoɓe golla leer 12 surtout menen Angleterre ga wota oti kadi aamu jooɗagol habbo jento par ce que nde jentiɗa fi Allah wo a heɓay nafoore muɗum ko hooliɗa ɗa ɗumanni wo sa jentike fi Allah woday nafoore kadi ko heɓuɗa e muɗum en torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah ukku en nafoje ko woni kon e muɗum newnana en hawtorgol kadi waɗana en fof meɗen joddindin aljanna waɗa barke e ɓengureji men ɗe ɓengureji julɓe ɓe fof hawtodira en fof ka jannatul firdawsil ala okka en battane moƴƴo kadi Allah subhanahu wa ta'ala reeno karamokoɓe men ɓe hiwa aynaɓe ayndaɓe julɓe ɓen fof soɓe haray ɗen toraniɓe du'a fota ko wona seeɗa inchallah joni haray ɗen habbiɓe bi isnillahi haray yande kala habba ɗon ha ɓe seeno ndaren si ligne ji ɗin jaɓi ɓayde ndiyan ɗan ton ɓay ka direct ka docteur en ɗo joni tawi no kuppude moƴƴa kono ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newin wawen jentade ɓeɗo karamokoɓe meɗen kadi wawen heɓude nafoore e muɗum amina ya rabbi haɗa fof ɗon weltana e ɗon do ana haray ɗen habbi en fof meɗen karamoko en ɗo inchallah haray ɗumen takko ɗo nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aywa hadi assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullah usade on hewti aywa haray inchallah mi hewti e jaam kadi mi taw kadi karamoko meɗen ɓe jaam hiɓe tolni en nam haray ko teddungal jama o retard on fof haray ko immorde am min départ on tooɗe e heɓugol laawol no arda e tawde koye ley ndiyam e tawde kon nokku momi annda kono ko Allah hoddiri wo ko ɗum haray enen jogitotoɗen ha satta weltoren kadi par ce que ko doroye on ko suwa ɗiɗi wona newaye ma wala sattede si woni noon sattede otiti muññike haray ko baraji o mari ɗon auditeur ɓe fof ɗen tori ɓe muññagol so yi o tarso docteur taw kadi feƴƴiri no moƴƴiri e ko fiyota jama on jooɗoro ni ɗum tawa ɓe heɓali ko yoni ɓe seeɗa e nder wonki hara yimɓe o présidente on karma ko meɗen ko makɓe ɓe Bilal ɓe toloduɗen Konakiri ɗo ɓe ka nder markage ji gaaɗe e fi wallitagol fayɓe ɓe gureji ɗin no famira dina muɗum kan e kadi haray ko waɗuɓe gestion e jangguirɓe sengo Égypte to heeɓi magistére muɗum on senti ka meɗen gaaɗa fi wallitagol ɓe gureji ɗin ɓayɗen keeli nokkeli buywano e jande nden neɗɗo so janggi o heeɓi ka o heɓata jawdi ɗuɗundi mo wawi wonide ton jooɗo jokka haaju makko kanko e ɓe gureji makko kono anditugol e ethnie muɗum on ko wiyeten leñol o tigingol kon famina ɓe ko on tigi janngoyi ɗon o heɓa nafoore muɗum ka sengo ka Allah e si Allah yanñanimo kadi baraka on ka aduna ɗo kadi o naftora ko ɗuuɗi haray ko sifa ɗimpiiji fof karamokoɓe meɗen sentiɓe gaaɓen tawi ko janngoyɓe ka woɗɗiti tawi kadi ɓe bakkodira e piiji ɗi tawata buyko e ɗum ɗon wengiloto ɗaɓɓa aduna on jejjita fi lakara haray ɗe weltano Allah weltanoɓe du'anoɓe kadi ko heewi e muɗum haray ɗen jonnitaɓe micro on par ce que sawi meɗen on pooɗike yiyat ko Allah taaginani ɓe wo waɗen wa mbere ɗum ɗon question ji ɗi waɗo yewwa tati kalannode eno hommire yewtere nden ɗondiren e maɓɓe haray waynodiren haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
فضل مشكور. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على أشرف المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تلا. أما بعد، إذا يسأل الله سبحانه وتعالى يولي إلى أمير محمد صلى الله عليه وسلم عليكم كانكو الله سبحانه وتعالى يقول نعمة الإسلام، وأتني إلى أمير محمد صلى الله عليه وسلم ويؤتنا في بودو نعمة وتمنا مكانكو محمد صلى الله عليه وسلم. حرشي هوتي ديدو نعمة ديدي حريوني سبحان الله. Si emakini goto emaki hare fewatande labetake kugangal fewatangal labetake. Hare sin iwi ka yettugol Allah subhanahu wa ta'ala jula enela domete Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iden wi'a alhamdulillahi hande kadi ko tawata dina men kanka accali hay e fuika hore leydi ɗo. Qur'anul Karim adda ɗo on o accali hayɓe fuika hoore leydi ɗo o. Hare jaka en andi on islam woɗen haalugol fi muɗum ɗon subhanallah, c'est islam wonɗo moderne e sayiɗi ɗin fof. Hare si mi aroyi jonnugol temji fi ko gonkon e waadade e nokkuleji buyi, miɗo ɗuuɗi wi'ugol islam programme de vie. Islam si programme adna on o fok makko subhanallah. Si tawi woni islam on o woni programme de vie, jaken andi kala konko woni kon e nder on ɗon vie o haalay o touchay. Si tawi o touchay ɗum ɗon hare an kaɗɗa nder ɗon ɓay ko abani adama in piiji tagaɗi ɗon min hawlayik in ɗon piiji ko an ɗi tagana islamu on kadi tagana fiya imtir ɓaawo makko ɓe addinelaɗo yo yettin fi on ɗon islam an kadi a tawama e on ɗon programme de vie subhanallah. Programme de vie ɗi jelu woodi ila tagaɗa ko programme ha maya ko programme. Si a tagama ko abobo ko programme cycle won jokkude ha nawya ko programme ya ihwa. E nder ka wonɗa ɗon bobo ɗa marana programme ɓeyna droit pay koy droit de l'enfant. Si a jandi seeɗa ɓenna droit ji ma ɗi jonnitemo telema nenejon o jonnitama telema an kadi suka on ma sonnajo o jonnita kon devoir ma on ko programme. ɓe nadama école ɗoftoɗaɓe programme droit et devoir programme hako noon programme de vie on cycle on continua nawya nata université programme ɓen ton janne janna nden ɗon jande programme. Wona juge c'est un programme. Wona juge wo yimɓe c'est un programme. Wona dans le parlement c'est un programme. Ene ɗum ɗon fof islam no haali fi muɗum wallahi islam no haali fi muɗum ya e quoi en ala haalgol ɗo fi en sonko tum fiyo en welto islam on accali hayɗo fuy Bilal hamari dalil hana mari ɗi ɓuy mais en haalataɗi fof. Si en fuɗɗi ke ɗo ɓay tan on ko hakkiliɗo wiyen Allah subhanahu wa ta'ala enen fi muhkami tanzili on wama farratna fil kitabi min shay. Hey ko ono min acceli e nder ɗo deftere hay e fuy. Allah subhanahu wa ta'ala jutini nokkugo o inni qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidhalika umirtu. Hey andu no julde ande salati wa nusuki e ko mi hirsata kon hirsanta Allah subhanahu wa ta'ala yani e hayati gurdam anɗan ko ɗon wonɗen nini kani ni wura nini de wuri ɗan gurdam ɗon onni wa mamati e mayde ande fof ko Allah jogiti enen no woodi ko manki ɗo enen no woodi ko haaleten fi adna hare haalal fi gurdam par ce que sa nani haala fi adna ko gurdam da wuri siɗa haalde fi yawmul qiyama a maari ɗum ɗon jakka kadi ko cycle goo woni fuɗɗitade jakke si en wi'i wonandema ɗen mari thème hiɗen mari wi'ete l'islam programme de vie wonandema islam ko ñawndey ɗum programme ji ɗin fof ka hoore leydi ɗo gurnanɗam hare en fenali hare kadi en waɗal ko wiyete almubalaga mais ɓay hande thème momi jonna on woko mi haali ko wiyete kon projet dans l'islam mi rukkike fi ɗum ɗo feeɗa yani duuɓi 7 miɗo etade fi heɓugol itqan yani ko laaɓi fi ko wi'ete kon projet ko honɗum woni projet ko kuugal woni projet hunde huwetende mari projet c'est yari dans la définition
du projet en français, c'est une idée réalisée, une idée pensée, mise sur la feuille, qui a un début et qui a une fin. C'est ça qu'on appelle un projet. Et hino idée on, et hino mumifala on gollitir golmo, et hino do hakkille makko on. Himo mari fuɗɗorde, himo mari fin, ko ɗum ɗo wiyete projet. Joni noon ene ka islam men, ko watten kon fuu ko non woniri, ɗon no laɓaten haaliri ɗon. Hanam wallahi. Mais sen haaliri ka yaasi, on projet ɗon islam, projet de vie, ma programme de vie, en tawa ko islam on ɓuri marde ko laɓa kon fuu wallahi projet ji ɗi. Mais ene hara ko ɗum woni wadde, mal asaf la, accon hakke. Ni yaane to fu fi projet ɓe addirta ɗon julɓe ɓen. Accon hakke wallahi, na mettinangol en. Si innama tum projet ko ɓe haalta ko fi haalugo projet de développement, ça c'est pas en islam. Mais inna projet par exemple de construction, ɓe itta ton kat islam, en anda ɗum. Projet d'éducation, ɓe itta ton kat islam, en anda ɗum. Mais ko sana kala, wallahi, si on ƴetti rasul sallallahu alayhi wa sallam, projet mo waɗi o madinatul munawwara ka ada ɗon moƴƴinede wi'e état islamique dans le monde entier leydi dina o constitue ko ete kon leydi islam ko ada kon waɗede madinatul munawwara sogomo waɗali adna o fof ko ayɓe ɓen woni seyditade ɗum o waɗi constitution o wi ka constitution o waɗi le règlement intérieur o wi règlement intérieur o waɗi ambassadeur ɓe o wi ambassadeur ɓe o nomi diplomate ɓe o iwi ɗon au nom des juges, au nombre des juges, au ad des parlements. Au parlement kadi, hono mo sakkiti waɗugol fof, ko udditangol jama on ko hontuɓe waɗata revendication ji maɓɓe ɗin an kaasi ɓe toñama. Ɗum ala, ya ihwa ko heddi ko. Joni noon sena innini ni projet, masalan, mi inna miɗo wat mari projet udditugol masalan école, ko projet, yani hino idée on école. Ha hon to classe mo falla udditugol école première année ha sixième année. Fait projet en on non. Jono ko honɗum mi hattondini par ce que ko ɗum ɗo wonɗen hallude émission ɗo na yewtugol buy. Honɗum mi hattondini fi on ɗon projet. ɓe wiya e projet kala projet ko ɓe heɓoto ko inete kon idée générale. Idée générale projet on mi inni on joni ko école par exemple wonɗen jonnude joni ko honɗum wallitotolan fi waɗugol on ɗon tan fi yani exécution fi on ɗon école ko ɗin ɗon noon paramètre ji hannde kan noon mi senditata. Qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser ce projet? Est-ce qu'il me faut d'abord ce qu'on appelle les objectifs de ce projet? Est-ce qu'il faut déterminer cela? Ene haram mi ɗo hattoji ko ente comme objectif jiɗi komi fala kon fof ka projet ene ɗum fof mi waɗay taw ka mi dirnay ɗon taw mi inna ok sin gain objectif mi adde hande kadi ko honɗum timminantalam projet en on les moyens avec lesquels je vais passer pour atteindre les objectifs ko honɗum mi rewta ha mi timmina ɗin ɗon objectif ji ene ɗum ɗon kadi no dowa waɗede mi heeɓi ɗiɗi yani voici les objectifs de mon projet maintenant mi inna objectif jani kono komi heɓu ɓay ko yalte ko ɗo haray som meilleur ɓe wawi français ɓe wawi arabe ɓe wawi janngo qouranul karim un projet meilleur mi arde e makko ko honɗum mi timminirta ɗum ɗon ko ɗum woni objectif an o mi haalimo honɗum mi timminirta ɗum ce sont les moyens avec lesquels je vais atteindre mon objectif ɗin ɗon moƴƴi ko honɗum je cherche des bons professeurs et je cherche un bon programme et je cherche aussi un bon lieu subhanallah yani mi heɓi nokkure labande mi heɓi professeur ɓe kelɗuɓe mi heɓi programme kelɗuɗo mais c'est fini mi fuɗɗike heɓugo ko wiyete kon voici mon projet maintenant mi heɓi projet in hakkille ɗen mi heɓi kami waɗatamo ɗon hino kelɗi mi heɓi professeur ɓe moƴƴuɓe mi heɓi programme moƴƴo hande kan noon mi inna aw mahin ka teere non joni fuɗɗoɗen gollal ngal le début là miɗa hattonjini ko wiyete kon deux choses somi gayni ɗiɗa étape ji tati miɗo hattonjini ko wiyete kon ressources humaines ɗum ɗon natore ɗon les professeurs e waltotoɓe lamɓen si tawi ko école darnugol mo et ressources financières yani ɓe mi heɓat kam mi heɓa yimɓe kelɗuɓe ko ɗum noynete attanmiya al bashariya ma ɗum attanmiya ko wiyete kon al mustadama fi projet en o ressources humaines o mi heɓimo mi heɓande ka ressources financiére mi heɓi
ko wiyete ko mbuuɗi mun ɗi si mi heɓali mbuuɗi mun ɗi haare mi ala haalde projet mina woni goɗɗo miɗo mari idée fi projet miɗo mari tel et tel miɗo mari wallitotoɓe lan mari piji ɗin fof mais si mi heɓali mbuuɗi komi financira projet an o wawata gollude jaken andi ɓe mi heɓal unsureynel associé yani les deux volets là les plus importants presque dans le projet bon ɗum woni ɗum ɗo yani ko ɓe mi heɓa ko wiyete compta o ressources humaines kelɗuɗo mi heɓa financement kelɗuɗo fi projet an masa mina projet on mo ƴettay innen par exemple ni 1 milliard de dollars c'est un exemple que je donne c'est arti mbuɗi legine innen par exemple ƴettane la 100 000 dollars fi yomi réalise projet an o 100 000 dollars ɗon mi fuɗɗo mi inna e hino komi établisi ko mi calcula fou ko tawata ko hino calcule o mi acca mbuɗi réserve à côté fi holɗum fi ko innete kon en cas de risque dans le projet ma ko wiyete kon des jalons dans le projet c'est quoi les jalons dans le projet c'est quoi ko yomi yewu ha mi arta nokkugo mi darto mina est ce que je fais bien le travail mi darto donc on ko mi darto ko wonita les jalons ni on ko mi darto ɗo mi vérifia komi feƴƴini kon ɓawo tout est bon ok très bien c'est bon je passe ok komi feƴƴini kon ɓawo moƴƴa hande kadi je reviens un peu en arrière pour réellement remplir la tâche que j'ai oublié ou bien j'ai dû oublier mais remplir ça en tâche et je fais comme il faut et je passe maintenant pour terminer maintenant mon projet on école amo mi faala darnugol mi heɓi darnoɓe mi darnimo mi heɓi financement mi heɓi manhaju talimi ko wiyete comme programme janneteɗo nder ton mi heɓi ɗiɗo fof nder ton mi fuɗɗike jannugol ngol le côté le plus noble dans les projets accon hakke wallahi mi haala ɗum ɗo doyi c'est ce qu'on appelle le contrôle et le suivi et les mises à jour quotidiennes subhanallah mi gayni fof mi fuɗɗike école mi o ƴettigan 2 ans darnugol mi gayni management mi yeehi leyɗe ɗen fof presque mi haylike Tunis mi yeehi Égypte kami wonno toon mi yeehi ɗo Maroc kami rewi mi feƴƴi masalan ko exemple mo jonnuɗen mi yeehi masalan inen Saoudi ma mi yeehi ɗo Allemagne mi yeehi France mi yeehi Canada ɗiɗo fof kami hawrodiɗen ɗo kala programme moƴƴo école jiɗi mi ƴetta mi addora mi moɓidira mi synthétise ɗum ɗo fof e nder nokko dossier goto mi monta projet an o mi gayni fof mi fuɗɗike jannugol programme o min ni mi jannetirandema ɗumɓe ha e 17 heures c'est un exemple que je donne mi janne Coran mi janne hadith ara ɗum ɗo fof mi adde ka tradition ji mum ni en français c'est un exemple que je donne matière ji ɗin fof comme ordinaire il faut ɗi jannete matière chimie il faut matti jannete suivi no woodi coefficient no woodi sur les matières à coefficient français physique inne mathématique ɗum ɗo fof coefficient no woodi hande ka noon mi synthétise ɗum ɗo fof mi fuɗɗo ko wonno ressuscitala ya et fois mi yiltito ɗo les parties les plus nobles dans les projets ce qu'on appelle le suivi et le contrôle ce suivi là que mi suive ko wonɗum woni jokkidude projet o alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa kafa summa salatu wassalam ala ashraf al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tala ma ba'd ara on yafoto ko feƴƴiɗo joni masalan ko pan nde tapan technique mais ko sabu ndiyan nan ko jon parce que ce sont des faits et considéré tan ko naturel en wawata empêchugol noon ko ndugu kadi wonɗen ara profité lantoɗen ɗo e nder ko hakkindi seeɗa mi wona très bref e nder komi yewtata kon nini élément ka projet ka darinoɗen ɗon ko yowodiri kon simi ƴetti promesse avec mes employés par ce que ko projet wonɗen haalde mi falaka haalgo projet dans son sens mi haala global mi haala terme ji ko halte projet par exemple sen inni e fi projet par exemple Corsi ma sen ƴetti en ƴette swap ma ɗum sen ƴetti en haala fi programme par exemple smart ɗiɗo programme ji fof ko tawaɗi fi ka haalte fi projet mais ɗo ce que je veux ko ɗum fala haalde ko en exemple mi addata fi en projet mi haala ko honno fuɗɗorte ko honno lannitorte mi ƴetti ɗo exemple fi école e nder on noon école ko moni haalgol fi muɗum ɗon mi haali fi ressources humaines ji ɗin mi haali fi ressources financières mi haali fi l'objectif ji ɗin mi haali fi des moyens pour atteindre l'objectif ino ɗum ɗo fof timmira mi haali le unsur ce qu'on appelle vraiment ce qui est primordial e nder projet ji ɗin ko honno ce qu'on appelle le suivi ko haalte kon e contrôle on ko ɗon mi darino e nder on suivi ɗon e contrôle on aɗa hakkillanen ka ko deeƴuɗe wona bonɗe miɗo mari intention moƴƴo kala momi gollidata intention an on e makko ko honɗum ko moƴƴingol na bonnugol goto wona parfait dans la vie ha hoore leydi ɗo mo ɓe hino mari geɓum munkun
jonon sa jonnitemo be geɓɓum mum kon andu ko honno jonnitirtama si mi haala fi kon fala kon haalde miɗo andi ko honɗum mi haalta e nder muɗum si tawi woni mi halfinima golle ko honno mi landitortoma ɗen no golle no woodi honno mi landitortoma si tawi woni ngal gollal ngal halfineɗa ɗon ndiɗon on ƴettey 10 ans si miɗo landitikama avant 10 ans mi toñima ko won tun haare ɗum ɗon kadi accintalan waɗugo contrôle ha ɗin ɗon 10 ans ji timma accintintalan waɗugo suivi ha ɗin ɗon 10 ans ji timma si tawi woni on projet ɗon mo ndengal gollo ko sus fi école ƴetten projet yaajuɗo ɓuuri on masalan si tawi jonne exemple goo inne par exemple projet fi wattugol defte men ɗen fof lagine ɗo numérique no gasa jama woɓɓe goo mi jike fi muɗum defte men fuuta ɗen ɗe fof maɗɗe ittirandema alaji samba mon beya ha hewti alaji ɓuuɓandiyen an labe ha hewti karmo koɓɓen fof mamum ɗo yo allah hinno defte mun ɗen fof wonɗe ɗe martout windanoɗe hani ɗi gaynagata décortiquede waɗen ɗum ɗo numérique hara a fonta no fontitani livre en français pdf janga hara enen kadi ɗen defte fof ɗo woodi pdf jangue est ce que en ronkata ça c'est un projet un projet fi par exemple créegol un parlement des musulmans dans un pays musulman parlement julɓe honto haalen nder ton ko honno haalten fi sariyaji men ɗin ka dina men yo respecté a ɓenne constitution legino masalan yadata e muɗum ha yaafe lan mais on constitution ala nder ton ko tawta ɓe accalde ton fi droit civil droit civil islam ko ɗo o jogitoto o fuɗɗo ɗo o yaha ha droit ji ɗin fof maɗɗi ɗi timma ha innele jumbila la falamo kitagga politique non mais ala lefi politique mes amis goreɓe amma kutraɓe babiraɓe ala lefi politique politique on ka nder islam on no ɓuri politique ɗi fof ka hoore leydi mi ara hago finno mawdu ugo dina an kam politique mo jogiti on hay e dina hay e gota jogitake ɗum ko islam simi haali seeɗa ɗo ko yowodiri konko wiyete ko masalan joni haalen fi parlement yo tawta luwaji ɗin ka islam jangoɓen sharia fo madinatul munawwara ɗum ko makka ɓenno fo yo woni seeɗa ɗo haalen fi droit teddingol sonnaɓe haalen fi droit ha ko honno teddinirte voten luwaji ɗi winden ka parlement ɗo o ka niyaba men ɗo o ƴetten kadi parlement yani niyaba lujna nder ton ko inete kon yani cadre nder ton hara ɓeɗo o yewtata fina fi docteur ɓe sonnaɓe ɓen ha ɗen haton jine mum c'est un projet hara au moins si sonnajo meɗen o nawni ko sonnajo yata visita mo sen ƴetti les gynécologues yewta ɓen fi les parties génitaux d'une femme inete parties génitaux ko partie ko ɗon fan kon fala kon haalde go ko musata fo wo yaha e hôpital ɓinna ɓengu ma nawnare nde nawni nden ko nawnare muusu enɗi tawa ɗo ko gorko go iwata to ara itta go'o taw tiggare ɓengu ma nde sa ittaɗa wa ittidoleke on ɗum ɗo fe ƴitugo tiggare nden o ara o minnata o jiiɓa ɓayo ñawde woni mais o jiiɓa ɓengu ma fi ñawdugol mo subhanallah hiɗa harmina yeeso makko ngo yo yi'e tawa ɗo ko gorko ɗo arata jiiɓamo ɗo fi innugol ñawde mi jiɗawe ko debbo hersa o ala kaw naati ɓe tawtodiri o itta niqab makko ka so gani kadi ko niqab makko o inna kadi ittu o itta o ala complexe ko debbo woni mo memude koko dagi mema mo ñawdemo innen hannde ka docteur ɓe sonnaɓe ɓen fof spécialité ji ɗin fof waɗe feere docteur ɓe kadi worɓe ɓen fof maɓɓe les parties génitaux hara kadi wono ko fi ñawdugol joni debbo jiha oya on yani lootu ɓuti hara kanka o yehi ñawdugol fi debbo go mijiti encore ko nawna e ko tawta ko wonma ko muusu ko piiji ko wonɗa suuɗugo callal ngal fof ittere no mbimbi ha kiikiɗe ɗin ɗo muusa ma yaha tawa ko hombo hollata ɗiɗo kadi taw ko sonnajo kadi innata waɗannan ɗum ɗo miijite masalan pay koy ko yaha teddinegol hara num na pay koy num taw teddinomo o masalan min teddingol masalan sunningol pay koy teddingol mo hara ko debbo mo sunninde est ce que tawno ko ñan o jaɓani oyno mi jaɓata oɗo teddinal fiyo ɗum par ce que ɗon andi o ko hoɗum waɗata ɗo ko opération ko taƴugol ño'a waɗa piiji ɗin fof miijite hara ko gorko on wadde ɗum ɗo mi hara ɗum ko gorko on men na yahande debbo on hannde kadi teddingol sonnajo on ene hara ko gorko duwa ko debbo duwa seyɗo debbo ala ko gorko on watta ɓe addaki sammawdu accon hakke mi yiɗamo few haalugol ma afrique ga par ce que ɓeyna daruratu behul mahzurat akhi ittaqillah hulu allah innugol daruriyatu behul mahzurat wonandema ko labuddaji ɗin ɗiɗo daginayi ko harmannoma ta haalanan ɗum afrique par ce que mi jaɓata akhi ko enen créanta hoore men al mahzurat
ko en dakinanta hoore men ni ad-daruriyat afrique tirano parce que c'est ngala wadde pijiri fu faade ko men ka daruri pijiri fu ko mahzur joni honu watte ɗi fo maɗɗi yawko hôpital fo ko darura mahzur yawgol taxi mi haalno fi oɗo débat kadi ñande go e radio mi haali fi taxi moto jama o noddila ɓe falalanga piide te min asila mini taxi moto sa bakki sonnajo no harmi ha yahi mi fena taxi ji men ɗen ɗo ko ɗiɗo bakata yeeso nayo ɓaawo on ko bakata ɗon no harmi si tawi ko debbo woni gorko woni moɓodirde ka taxiwol no harmi si tawi ko debbo goto yeeso debbo ka e gorko e debbo yeeso no harmi an kada woni tataɓa no harmi ko hunɗu ko ñawliyel halten ɗo ene en haalay taw ɗo tabarruj mari par ce que no ɓurti en haalay fi ihtilat mari par ce que ɗum no ɓurti ɗo kadi en haalay fi zina wallahi mi haalay fi zina acco noon hakke ene zina min e debbo min jooɗo digitirandema causa ha min hewti anville mo koolira miɗo koolimo haalna on ɗum min woni wadde miɗo supporti tannajo ɓaawan ka motoro an himo miɗo doginde mo jooɗi e ɓaawo mi nangi fren ko on to o yahata haalnan ko zina wonɗen wadde innen ko darura ko sama kala jokkuɗen ko ɗum minen enen afrique ɗo en doaka yoɓade golɗo konngol fiyon ɗum par ce que ala état de vita ɗum ɗo waɗu piiji men ɗin fof ɗen ukko toon bil a wonta gonga égyptien meɓe ɗen ukka yulbinira piiji ɗin fof maɗi wattane yiila sen arti ka projet men en ɗaɓɓi médecin ɓe en ɗaɓɓi programme ji fi muɗum worɓe e rewɓe en haali fi ko haalete ko yowodiri kon hannde kadi fi ka éducation en hadde kadi noon haalen fi lujinago yani cadre go fi ko jugete condamno constitution ɗo maka nde cour pénal ji en cour suprême la cour suprême guinéen ene hara accon hakke o communal gollo par ce que sugine ene hara ɓe heɓata nder ton droit civil ko haalete fi moƴƴintingol hakkunde debbo e gorko si ɓe haɓi ka haalete ton fi teŋe heɓotako ka haalete ton fi héritage almiras heɓotako heɓoto ene heɓotako toon ko tawata julɓe ɓe ñaawirte ɗiɗo piiji kamɓe tun chrétien ɓe ñaawire ɗiɗo piiji kamɓe tun heɓoto wallahi leyɗe heddiɗen no woodi fi oɗon enen watta ɗum ɗo kamen ko par ce que duwaɓe janngol fi muɗum ɓe ala arde ɓe waɗa manda son famille projet ko mon kon halangol fi muɗum si tawno hara sen artino ko ɗum ɗo addutoɗen imposé ko ka nder yani parlement men ɗo heɓe nder toon arba unsur hamsa unsur sitta parlement ɓe naata ɓe nder toon haala inna hey kono ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo no dagi ette menen kadi min haala ko hana kon haalede ete min ñaawira sonnaɓe amen ɓen droit ji amen ɗin ka islam ete min ñaawira miras amen on droit ji amen ɗin ka islam si tawno no woodi tato haala o to hareno en timmini mais yaha janggen ɗo saudi arton wallahi to hakke janggen égypte arten janggen maroc arten en haajaka natugo nder ton en haajaka enugo en waɗe parlement en haajaka nago nde ka constitution ni kadi windete to loi ji ɗi windete toon ɓe moƴƴina loi ji kala ko ɓe faala ɓe adda hoore men e impose aɗi hoore men ɗon no wawɗen en change nani ɓe yaltine ɓiɓɓe men ɓen ka école ji sabu ɓe woɗi niqab ma ɗum tiggare ɓe tirota ko ɗum ni photo ji ko heɓete comme brevé fi ɓenna ɓettu tiggaji maɓɓe ɗen si tawno ɗen nder ton hiɗen haalde fi on ɗon projet men nder ton ɓeyteno enen son inni laïcité ma école on ko laïque ƴetten définition laïcité na onon définit ƴetten la raison fontemma wallahi sa fonti aya nder ɗon ko woni un pays laïque ma une école laïque ay laïcité c'est quoi réellement c'est de donner la liberté de tout un chacun de pratiquer sa religion à sa manière dans une nation non non laïcité komi julɗo mi pratique religion on no haniri noon hara mi diwata leydi sariyaji ɗi ko a chrétien jo pratique a diina ma kan no haniri noon a duwata keeri sariyaji leydi ko waɗi ko ma ko école waɗi ko siko école ma siko e leydi go hara mi diwata ninte laïcité mais indigo laïcité debbo nayo ɓorno niqab makko ma nayo ɓorno burka nayo ɓorno jilbab makko kunɗa deyum kunɗa accon hakke mi haalira kum ɓorni mini honto laïcité o wonɗo a inna kunno yo accu hille on ɗum o ina yawno ɗum innano ko laïcité ni ko niiɗoya oɗa kon tiggade ko julɗo ko ɗum no woni dina makko kan ono kon gon bona gasa dina makko no jaɓi ɗum hay ɗum ko fenande dina makko kan jaɓa ɗum ko de kon attabaruji la nudité ɗum ala hay dinaji ɗin fof maɗɗi ittirandema bousia haka wonde no ni ƴette juif ɓe ɓen konno ɓe ɓornoto ƴetton catholique ɓen konno ɓe ɓornoto les sœurs dans les églises naɗa no ɓe ɓornoto y a pas ce qu'on appelle la nudité ala si tawi ko tiggagol timmina coci mum ni yappa mo dinaji ɗin fof ko ɗum ɗo wadde e wattanila islam ko goto ittirandema nuhu alayhi salam هذا اسمه حاجة محمد صلى الله عليه وسلم أو تأم فنو أشون هكى وتنقول فبلس أدن ضرورة
wote hollu faiblesse innen ko mahadu no enen fof ko ɗum ɗo wurde mi yite noon hara ɗum ɗo fof en naatino nder taw yaltowo janngo won maro o janga par exemple droit comparé masalan sharia wal kanun ma o janga sharia to o janga to yani droit ɓe arta hara mo hunji qur'an ma mo faami ko hunɗo woni sens ma so hunjakide mais hara mo faaminde ya ihwa tradition mayre o himo jogitinde hino ko hakkille makko ɗo o fenata o janfota ko o arnakata o watta piiji ɗi fof maɗɗi ya ihwa oɗo ara nataka o innamo fala wongo député e nder quartier ko hatta o adota o innugo mo fala wongo chef de quartier o feƴƴa ɗo o ara o innamo fala nde ka wonugol député ona député ɗalo quartier fof no yiɗi mo nunɗal makko ngal o innamo fala wonde imam ona imam o nataka parlement nde ɓe juge toon fiɗiɗo luwaji mo jooɗi nder toon o waɗi sharia mo andi o waɗi droit imo andi nde ɓe haala fi luwaji taw wallahi no woodi ko jaboto et c'est comme ça aussi dans l'économie ɓe sakkitoro mawɗu wa on si tawi leero ngare ɓattike accon hakke sakkitoro mawɗu goto ma sallallahu alayhi wa sallam addi e programme jama on ɗugata haalgol fi makko c'est qu'on appelle les immobiliers location paye et location ma baye rasul sallallahu alayhi wa sallam son ƴetti deftere masalan mazhab imam Shafi'i himɓe ɗuɗɗini yewtere ko yowndiri kon l'immobilier al ijar aw at ta'jir wal ijar en programme honɗum annduɗen ka immobilier ji ko en arlu en suudu ƴette hay ko honɗon addi ka programme wallahi ka hoore leydi men ɗo inneni no projet de l'islam ma ɗum l'islam programme de vie adda projet immobilier naten e muɗum heddi ɓen fof arte kamen fiyo ɗum par ce que ɗen nundi en fenata en ankata en darata jama o honno wayri statut makko waɗen prix ko prix normal on watte sen naati mum wallahi ɓe mbuɗi jaɓe ɗo projet on kadu hombo woni on mi ara mi adda suudu mi waɗa les deux options option anda ɗon hombo suudu ɗo hinondu ɗo mi darnindu suguka wonɗen ɗo nini ɓenne ko 5 millions du yoɓete chaque fin de mois ok mi ara minne ko 5 millions mi landakima avance mi yite seeɗa yalta ɗaɓɓugol suudu lagine ko joyi ɓe landotoma avance si fanɗi han ko 6 mois sina ɗum ka hennan une année 12 mois 5 millions calculi 5 millions fois 12 yani dans 12 mois hein mi yite ko jeli woni ɗo ɗin noon a yoɓal noon taw cash si fuɗɗata noon hande ka location ha sa mari e nder mum ɓe jonni tawi ɗi mbuuɗi ma ɗon ala ko an tun arno loosi maya ɗon ɓuuɗi ala ko avance yoɓuɗa si ɓiɓe ma ɓe no nder toon ɓe non kano consomme de e hoɗon avance moɓuɗa ɗon anda sikka honno a yoɓay avance yoɓita kadi location leyɗe goo ɓe inna on avance moɓuɗa ɗon ko non woni at ta'min woɓɓe ɓe kisitno andi ko mon kon haalde a yoɓay ta'min ko innete kon garantie ɗum ɗon woni garantie ma on ka suudu ɗin ɗon no ɗon yoɓa ka location mi yoɓi 12 mois 5 millions ɗum ɗon wona junngo ma mi yoɓa hannde kadi chaque fin de mois yani 5 millions mi yite ɗiɗa ɓuɗo hoɗum golle i paaki ɗon o a ƴetta ɗi gollitira to ɗi naadandemo intérêt mi hettay ɗon goɗɗum la ɗum wi ko honno woni yarde minno mi ara minna mi yoɓi avance ala 5 millions yoɓata yoɓano chaque fin de mois mi halden jour le 5 dole ara noon ko le premier ha le 5 ara jonnala mbuɗi lanni na déposé nan kadi orange money accon hakke na publicité mum ɓe waɗande par ce que déposé ni orange money a fawi on ko fawɗa ɗon no harmi kadi name na e déposé na orange money sa naɓanelan e banque naɓalam banque hara koɓe gollitiray al islam min neta banque islamique par ce que mi anna ko ɗum nder ton si mi inni hara ko banque réellement koɓe gollitita ko islam on islam wona gollitare ɗon ko honɗum woni nder ton mina ok ko ɗum ɗo a déposé 5 millions mi ara mi hetta 5 millions fus fawata fus mankata c'est ça wa wasi ko al wadia mi ari mi halfini o mi ari ƴettitugo ko mi halfini on ko lenni service ko non ko randugo mi yoɓa ɗum no mbuuɗi goo ittatake ka nder mbuuɗi an toon pourcentage o waɗantala hoore mbuuɗi a fiiɗi golli non ala si tawi ko banque yoɓirta a yoɓirtalan orange money sakko fawa ɗon ko te comme plus de retrait mi yoɓirtalan ka banque o tawa taw gollira e riba joni ko honno warata joni nan ɗi cash ma ɗum naɓanalan e banque o tawata ɗum non ala ok mi gayna ɗon o yi neɓata hara oɗo yiɗilam par ce que mi waɗanalmo intérêt hay fuy mi fawal fuy hoore mbuuɗi makkoy mi ara min na ok hino nisaman ɗiɗaɓo ɓurɗo laɓede e hoore suundun ɗo mi ƴettanima garantie fittugol ndu ma fittugo ñogueɗe nde to mi adda société ara ñogueɗe hibbataɗe ko ɗon mi ƴetta mi ara hawkoya mi adda kadi société fi gardenage ɓe garda suundum bande en cas ara nimara no woodi ko signalata mi waɗa inspecteur hara en cas bluri no woodi si suudu fuɗɗike sumde no woodi ko watta yani anti fumé holle tout ça ɗon inon ara ƴetta ɗi pompa fiita ɗuma mi installa ɗum ɗo ndaare projet on woni yarde hande kadi ara sa woni nder ton prix ji woni ɗi nder ton fof si tawi mi installay mi waɗay prix masalan si tawi woni a tawa suno no installa danki no woodi congélateur no woodi four no woodi ko defirte buffet no woodi fof no woodi masalan prix nen 3 millions si tawi woni ɗum ɗon fof ala
1 million ɗin piji woni nder ton ko renugol ɗi si ɗi boni haren are kalki ko bonɗa ko yoɓata na fo yoɓata miijite ko ñelo arata bono kamen société men fi ƴettugol location wallahi heewa on ɗon nisam anda mi waɗa ɗin ɗon option ñi nder ton ko tawata sa naati nder ton no mari canal mi adda fi canal ko tawata ko fi paykoy hara ala nder ton ko harmi précisé nin ɗo kadi ɗon feƴƴa mi waɗa cour hara na wonɗo won natata nder to natoɓen to si tawi ɓe nguli ko ɓuumiɗi yani ɓuumiɓe hara na nato wo yiya no yiiriɓe o garde jon avertissata goɗɗo no faala argol anda ko hombo woni dow minna ko hombo ɓeyna ko kaarijo naatu mata naatu miɗo occupi mi waɗa ɗum ɗo mi fotini hakkille locataire ɓe amen fu ara ka projet o location wonɗon option immo on yani none ɗimmo ɓurɗon e fotugo e numo jiɗin fof ko innete kon al ijara al muntahia bi tamlik ko location lannitorowo appartenance hara ko an jeyi mi ara luwa sundum ka an mi waɗanama prix mi wannama date minna si on ɗon date hewti a yoɓi o montan ɗo sundum ko an jeyɗo subhanallah est ce que no woodi wonɓe goltigol nini ɗum ɗon lagine ɗo ala woɓe nila no woodi ivoire mi yaha haali ivoire mais min on komi andi ka mi yii ɗum ɗo no gollitirede mi yii ɗum ɗo Maroc mi yii ɗum ɗo Égypte mi woni e muɗum yani honno nisama wayri hatten ɗon ndiba min on yani ko honno ara sunnum ko ndu yoɓete ko 100 ya innen joni tun 1 million c'est un exemple 1 million on mi innama nduɗo suudu ko ɗum ɗo yoɓete location mais siɗa faala jeyde ndu dan a yoɓaylan chaque fin de mois 1 million 500 calculé sunnum ko ndu yeyete ndu fof mayru ko 100 millions calculé nder 10 ans simi yoɓima chaque jour hara ko location 1 million hino ɗo monta on ko hawrata ene ɗum ɗon yonay nder 10 ans yonay 100 millions ok o yonata mi ndaara ko mankata kon ɗon mi inna ko 500 000 on non mi fawa ɗum ɗon e hoore chaque fin de mois 1 million mo yoɓata on hande kadi nde ɗen hewta 10 ans a yoɓi location a nafitori sundu mi gollitiri mbuɗɗi 500 000 ɗa wallinde fi ko timminta cuggu sundu e nder 10 ans 10 ans on timma hetta jeeya sundu a sonjallanka location mi wallitima heɓi suudu ɗin ɗon mbuuɗi kay mi ƴettadi mi yaha mi darnira suudu goo mi wallito miskina goo est ce que ɗum no woodi lagide o nisam ɗo sen sutti o ma e gollitirimo ko programme de l'islam imam Shafi'i min on ko yewtugon ka deftere makko wallahi sen wattane yile oɗo none no sennitita noon ti ijarji ɗo on tawa ko nisam labaɗo sa addi mo heɓa kalte muɗum aɗa wattane yila lillahi wal rasuli si tawi question ji no woodi aɗa miɗo yetti si question ji ala aɗen ara kadi yutingol débat o ñande ko inchallah aqulu ma tasmauna astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Naam Hajji assalamu alaikum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sa modi machallah sa den haray min en joynaade are ɗo on jarama albarka boy Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude waɗa joddinde ngal janna nam usay sa men jenti on ɗo nam ok bisimillah haray fof mum darna en so tawi woodi arɓe toon ɓe fi question ji ɗi haray en ƴettay ɓe e nder 1 minute ɗo ɗe ko marmi ɗo komi yewta ko raɓɓi ɗi lamarno propos ji seeɗa ɗon ko honɗum ɓe ƴettanayno min dasi ɗon nande men en metti daruraji ɗuuɗuɗi dewti e hoore meɗen ha joni en alano fitore ko min minute o ko daruri on ɓurata e ñoƴƴude nder muɗum ɗum ɗo noon ko maako maɓɓe selluɗo e nokkeli ɓuyi karama koɓe ɓuyi fuɗɗinoɗeɗe ɗo na ine ari tomon gon kupi ok nam mimi haray karama koɓe ɓuyi yewti en nde yewtere ɗo ɗe kono koko ɓeɗo maaki kon wano ka taximo to miɓe yewtunoɗa a fuɗɗoto yewtere ɗo fii ko nafata jama on kon tawa jama wonay e jam tun e ɓe yiya situation on noone goɗɗo goo donc ɗum ɗon fof ko ellaji ɗi tawata ko angal concentragol e fii janngugol gollitira ko janngi kon e naatugol kadi e sideji ɗi tawata ɗi waaway nafude leydi ndin hara naayu o tigi heɓir ɗum kañum ko wurira feƴƴina Allah haaliji muɗum ɗin ko ɗum ɓuri en soñjude muɗum harayti tawi woodi noon woodi naatuɓe toon ɗe fi questionnaire ji ɗin haray e to wawi wattude to soke maɓɓe e si onon kadi ɗon mari to no goɗɗi awa wooda ko ma kan ɗon haray falaɗo landade wo no nanirɗen noon den 1 minute haray no wawi wadde star 61 on ko ɗon étoile 61 inchallahu kala falaɗo ko lando haray ɗo mimi ala komi lando ɗo sagen sina haray ɗo wotino faala sento kadi ñande ɓe heɓo e tanwuɓe ɓeyda en laɓɓinande ɗum ɗo sabuna andi ɗo findine haqqille moƴƴa sabuna
hay telen ko men woni ga ɗum ɗo kadi no soñji moƴƴa noon yimɓe ɓen harayno ga fayda ara ga innano wonde hootata hara no ɓeyni no ɓiƴƴondire suudu samru gootum fayda hara juɗɗi no satti fandi hara ronku anndude wo ko honno gerdata par ce que haray sodugo suudu inna ko riba harɗa huli ukkade mum kono ɗa ɓiƴƴi ɗon donc wona ɗon noon onon ɓittoɗon ɗon ha mawn pay koye koye mawna kankoye koye ronkandarde ɗum ɗon ɓe inna kamɓe haray ɗinkaji no heewi ga moƴƴa noon ɗin ɗon projet ji soɓe si ɗin ɗon waɗama haray nafa e julɓe ɓe woni kaka men woni ko nokkirde mbayra yimɓe ɓen no yalti moƴƴa kadi kona seeɗa hay sonnajo goo ɗe balɗe ɗo alal kisal ɗo mo propose ɗum yomin daaru hay ko sonna ɓen kono ɓay financement hara no ɗuuɗi hara no metti fii seeɗa kono on ɗon kadi o neeɓi ŋermude fii ɗum so ɓe ɗum ɗo kadi haray ɓeyditi moƴƴa woti haray ne faala ɓeeɗo ñande kadi ɓe heɓi tan wo haray ko saɗi maɓɓe ko toodi maɓɓe kadi sabuna ɗon anndi no yewtere ardi wo haqqille ɗen ko noon udditorto kadi yimɓe ɓen heɓa no mijitora ndaara kadi inchallah haray albarka moɗo haray goɗɗo waɗal ɗo fii landal mi anndaɓa haray jemmi toon jooni noon kadi on hoota ni ndiyan ɗan no arde inchallah hara ɗen wawi hattude ɗo ha ñande ko si ɓe artoyi hara ɗon eɓe marita moƴƴa inchallah eye ndaare ella ala haray koyen goto en eɓɓanayi e sayiji aroji ɗin noddo yimɓe kadi ɓe ɓurta en ɓeyditude fenseji no gasal no woodi ɗo piiji goyɗi tawata ɓay tan on no raɓɓiɗi hara hiɓe muɓani en ɗi fii yen heɓu nafoore e ko ɓo woni principe e yewtere nden ko kono ɓe makiri ɗo ni kadi ɓe fuɗɗi ɗo yewtere nden tun mi anditi ko waɗan ɗon en ɗo hara mi teddiniray ɓe fii o hôpital mo waɗan ɗon en ɗo clinique lawol kisal wonɗo wani ndara haray inchallah e nder sayiji aroji ɗin men dara yimɓe moɓodire ɗe men fottata ɗon ɗen invite yaɓɓe ton ɗe kadi ɓe yiya labtane on ɓe ɓurta ɓeydituɗen e nder projet on ko honno jama wawata fondirde juuɗe e ko honno kadi jama wawata tumbirde goɗɗum e juuɗe fontuɓe ɓen fiyo heɓo nafoore ɓayi ko moɓodiral ngal sembinta en na si goto kala inni gaynana e hoore muɗum haray kono make ɗo ni niɓɓi kono ɓayi sayi on fewndike waɗo haray ɗen duwanoɓe weltanoɓe toro Allah yo Allah o ɓeydanɓe honontelan cembe ɗen e gurdal ɗan juutina kadi hontelan gurdal ɗan yaññarsike ɗum baka taɓa masibo ɓeyditaɓe kadi e gandal ngal fota ɓeyden heɓude nafoore muɗum kadi haray ustad jasakumllahu hayra jasa wahib dawana alhamdulillahi rabbil alamin albarka bo en jarama namin salminiɓe en gure nden fowto naam assalamu aleykum rahmatullahi wabarakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe haray no jentorɗen ɗon ni e haray ko ɗo wonɗen hattude hannde kadi haray no soɓe yewtore waɗiɗo miijintinede ɓeydayde haqqille kadi fota ko na seeɗa kono nandirɗen noon haray jemmi toon ndiyan ɗan kadi no arde donc haray joni en daare kadi ñande goore sen programme ay ɓe hara ɓe naata e law hara na fewno ko leerji ɗi luutodiri ɗo sabuna ko leerji ɗi luutodiri ɗo hara nde ɓe ɗo eɓe juulu toon geeƴe ɗen haray enen jemmi ga haray piiji ɗi no metti fii seeɗa par ce que juuti seeɗa haray jemmi pandi kono inchallahu en daaray si waktuji ɗin ɗumannoyke ɓuri ɗo seeɗa no programme ren ɓe seeno kadi ɓe ɓeyda e laɓɓinande ɗum ɗo bisimillah haray no anndeɗen noon kadi e jumare ɓe haray ɗen fotta ɗo kadi haray yoltere hannde kadi haray ɗen invite karamokoɓe meɗen goo biisnillahi haray fof weltanama on du'anama haray ɗumen yaafini ko jemmi kon kadi e ko woni kuppodirde kon kadi kono no andirɗen noon haray ko saayi on e wayi noon haray Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude waɗa joddindin aljanna walla hisin en hissina ɓengure men ɗen fof hawtodira en fof ka jannatul firdawsira ala hokka e battane moƴƴo haray men inni on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subahana taala hokku en walugol laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal